warakoze gukora subscribe, ukunda amakuru, uzi n'ubwenge, ndagushimiye. Nawe utarayikora, iki nicyo gihe ngo tugendane. Ndabizi duhorana amatsiko yo kumenya icyo inzozi za benshi zituma bamwe twiga, abandi tugasenga cyane kugira ngo umunsi umwe tuziyumve muri iyo myanya. Yewe hari n'ababiharanira banyuze mu nzira z'ubusamo. Nubwo bitaborohera, binarangira nabi, gusa baba bagerageje akenshi ari icyo bifuza. Kuko erega nta nzira y'ubusamo igera ku ntsinzi. Ndabyita intsinzi nyine, kuko nyine ni intsinzi ikomeye, kandi kugira icyubahiro ukesha inshingano n'ubumenyi bwawe ni ibintu biba bitoroshye. Nitwa Bruno Rwanda rw'ejo, ndagusuhuje. Gutorwa n'abaturage, ubwo ndavuga perezida wa repubulika n'abadepite. Ariko nanone ntibagiwe abandi bagirirwa icyizere na perezida wa repubulika, bamwe mukunda kuvuga ngo basohotse kuri yellow paper, n'abandi bose babarizwa muri guverinoma bafite ibibagenerwa kandi bemererwa n'itegeko mu gihe bari mu nshingano. Iteka rya perezida wa repubulika nomero 004/01 ryo kuwa 16 z'ukwa 2017 rigena ingano y'imishahara n'ibindi bigenerwa abanyapolitiki bakuru b'igihugu n'uburyo bitangwa. Ryasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe yo kuwa 23 z'ukwa 2017, rigaragaza ingano y'imishahara abanyapolitiki bakuru b'igihugu bahabwa ndetse n'ibindi biherekeza iyo mishahara. Abanyapolitiki bakuru b'igihugu barimo perezida wa repubulika, perezida wa sena, perezida w'umutwe w'abadepite, minisitiri w'intebe, ba visi perezida ba sena, ba visi perezida b'umutwe w'abadepite, abaminisitiri, abanyamabanga ba leta, abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika, abaguverineri w'intara, umuyobozi w'umujyi wa Kigali ndetse n'abasenateri n'abadepite. Umushahara mbumbe ugenerwa buri munyapolitiki mukuru uvugwa muri iri teka wiyongeraho 10% byawo nyuma ya buri myaka 3. Kugira ngo byumvikane neza rero, mu gice cya mbere cy'iyi nkuru turahera ku bayobozi b'ibigo bya leta ndetse n'abandi bari mu nzego za leta, duhereye mu nzego zo hasi tuzamuka tujya mu nzego zo hejuru, kuko nibo bantu badafite ibintu byinshi bisaba gusobanura cyane. Ariko nanone icyitonderwa, aba bayobozi bakuru b'ibigo bya leta nabo bagenda bagenerwa ibintu bitandukanye bibafasha kuzuza inshingano zabo, nk'amafaranga y'itumanaho n'ay'urugendo n'ibindi. Mu kubagezaho ishusho y'imishahara y'abayobozi b'ibigo bitandukanye bya leta, nabyo bifite abayobozi bagomba kwigomwa. Turashingira ku byasohotse mu iteka rya minisitiri w'intebe nomero 92/03 ryo kuwa 1 z'ukwa 3/2013, rihindura kandi ryuzuza iteka rya minisitiri w'intebe nomero 53/03 ryo kuwa 14 z'ukwa 7/2012, rishyiraho imishahara n'ibindi bigenerwa abakozi bo mu butegetsi bwite bwa leta. Byumvikana neza ariko ko iri teka rya minisitiri w'intebe ari ryo mu mwaka wa 2013, bisobanura ko mu myaka ishize, bitewe n'uburyo bitandukanye abakozi ba leta bagenda bongezwamo, hashobora kuba harayongeye amafaranga, nubwo nanone impinduka zabaho zitaba zihambaye. Reka duhere ku muyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB. CEO wayo agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda $1,011,950 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abamugaye ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda $1,097,316 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigega cy'abacitse ku icumu rya jenoside FARG ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda $1,613,167 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda $1,828,988 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'igihugu cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda $2,000,011,950 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuyobozi n'icungamutungo RIAM ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda $1,613,167 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'indege za gisivili ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda $2,011,950 buri kwezi.
Umuyobozi w'ikigega cyo gufata neza imihanda ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni imwe n'amafaranga 662,600 buri kwezi. Umuyobozi mukuru kandi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,613,167 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibyo gutwara abantu n'ibintu RTDA ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 n'amafaranga 11,950 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya kaminuza bya Butare CHUB ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 n'amafaranga 11,950 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 n'amafaranga 11,950 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo ngororamuco cya Iwawa ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 892 n'amafaranga 962 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1 n'amafaranga 330 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1 n'amafaranga 970,313 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe inzu ndangamurage z'u Rwanda ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1 n'amafaranga 613 n'amafaranga 167 buri kwezi. Aha nanone umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo cy'igihugu NAEB ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 n'amafaranga 11,950 buri kwezi. Aha kandi hari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwishingizi bw'ubuvuzi bwa gisirikare MMI ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1 n'amafaranga 828,988 buri kwezi. Hakaba umunyamabanga mukuru w'urukiko rw'ikirenga uhabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1 n'amafaranga 613,167 buri kwezi. Aha kandi akubwira umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'itangazamakuru ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1 n'amafaranga 338 buri kwezi. Hakaza umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore uhabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1 n'amafaranga 338 buri kwezi. Hakaza kandi umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'abana ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1 n'amafaranga 380 buri kwezi. Hakaza umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo ishinzwe umurimo n'abakozi ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 n'amafaranga 11,950 buri kwezi. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 n'amafaranga 855 n'amafaranga 286 buri kwezi. Hakaza umuyobozi mukuru w'urwego rw'iposita mu Rwanda uhabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1 n'amafaranga 613,167 buri kwezi. Hari umuyobozi kandi w'ikigo cy'igihugu cy'ingenzuramyitwarire ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 n'ibihumbi buri kwezi. Uwo ni umuyobozi wa RUNA. Hari umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'amatora uhabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 n'amafaranga 11,950 buri kwezi. Hakaza kandi umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ugenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 n'ibihumbi 11,950 buri kwezi. Hakaza umunyamabanga uhoraho w'urwego rw'umuvunyi uhabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1 n'amafaranga 828,988 buri kwezi. Hari kandi umuyobozi mukuru wa RDB ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 n'amafaranga 656,658 buri kwezi. Reka dukurikizeho rero abaguverineri b'intara ndetse n'abayobozi b'umujyi wa Kigali. Abaguverineri b'intara n'abayobozi b'umujyi wa Kigali bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2 n'amafaranga 434 n'amafaranga 613 buri kwezi. Buri wese kandi agenerwa ibindi bimufasha gutunganya imirimo ashinzwe bikurikira: amafaranga y'icumbi angana n'amafaranga 400 buri kwezi.
amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga 300 buri kwezi, amafaranga y'u Rwanda 100 buri kwezi by'itumanaho ya telefone, fax na internet byo mu biro, amafaranga 40,000 buri kwezi y'itumanaho rya internet igendanwa, ndetse n'amafaranga 150 buri kwezi y'itumanaho rya telefone igendanwa. Uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa. Akagenerwa kandi amafaranga yo kwigurira ibikoresho byo mu nzu angana na miliyoni 5 ahabwa buri wese iyo atangiye iyo mirimo. Aya mafaranga atangwa rimwe gusa kabone n'ubwo habaho guhindurirwa uwo mwanya w'umurimo. Amafaranga y'icumbi ya buri kwezi avuga mu gace ka mbere k'igika cya kabiri cy'ingingo ateganyirwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyangwa uwahoze ari guverineri w'intara, usibye ku mwanya wa guverineri w'intara iyo yigeze kuyobora, iyo yahawe na leta inkunga ya miliyoni 12 mu gihe hakurikizwaga amategeko yabigenaga. Reka nizere ko ukurikiye neza, amatwi yawe arafunguye. Ndagushimiye kuba tukiri kumwe. Waba utarakora subscribe, hoya waba watinze. Reka dukomeze rero. Iyi nkuru yanjye rero ndayikomereza mu gice cy'abasenateri n'abadepite. Abasenateri n'abadepite bagenerwa ibi bikurikira. Abasenateri bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1 y'amafaranga 847 n'amafaranga 609 buri kwezi. Naho abadepite bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda angana na miliyoni 1,774 n'amafaranga 540 buri kwezi. Abaperezida ba komisiyo muri Sena no mu mutwe w'abadepite buri kwezi bongererwaho buri wese ku mushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 35,000, naho aba vice perezida ba komisiyo bakongererwa 30,000 buri kwezi. Abasenateri n'abadepite bagenerwa kandi buri wese ibindi bimufasha gutunganya imirimo mu buryo bukurikira. Amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 250 buri kwezi, ndetse perezida na vice perezida b'izo komisiyo bongererwaho buri wese amafaranga 70,000 y'itumanaho rya telefone igendanwa buri kwezi. Buri musenateri kandi na buri mudepite ahabwa amafaranga 50,000 ku kwezi y'itumanaho rya telefone igendanwa, amafaranga y'u Rwanda 35,400 buri kwezi yo kwishyura ifatabuguzi rya internet igendanwa ikoreshwa kuri mudasobwa. Ikindi cyiciro gikurikiyeho ni icy'aba vice perezida ba Sena, vice perezida w'umutwe w'abadepite, abaminisitiri n'abandi bagize guverinoma. Ba vice perezida ba Sena na vice perezida w'umutwe w'abadepite, abaminisitiri n'abandi bagizwe guverinoma bafite gushyirwaho na perezida wa repubulika bagenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,534 n'amafaranga 861. Hari kandi abanyamabanga ba leta bagenerwa buri wese umushahara mbumbe buri kwezi ungana n'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,432 n'amafaranga 613 buri kwezi. Aba kandi mvuze hano ari bo ba vice perezida n'abaminisitiri bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika, n'abanyamabanga ba leta bagenerwa kandi buri wese ibindi bibafasha kubitunganya imirimo bashinzwe bikurikira. Amafaranga y'icumbi angana n'amafaranga y'u Rwanda 500 buri kwezi, amafaranga yo kwakira abashyitsi angana 300 buri kwezi, amafaranga yo kwishyura itumanaho rya telefone, internet na fax byo mu biro angana n'amafaranga y'u Rwanda 100 buri kwezi, amafaranga y'u Rwanda 40,000 buri kwezi y'itumanaho rya internet igendanwa, amafaranga 150 buri kwezi y'itumanaho rya telefone igendanwa, uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa, amafaranga yo kwigurira ibikoresho byo mu nzu angana na miliyoni 5 iyo atangiye imirimo. Ayo mafaranga atangwa rimwe gusa kabone n'ubwo habaho guhindurirwa umwanya w'umurimo. Ndetse amafaranga y'icumbi ya buri kwezi avugwa mu gace ka mbere k'igika cya gatatu ntagenerwa umunyapolitiki mukuru w'igihugu uvugwa muri iyo ngingo iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi yatanzwe ingunga imwe ingana na miliyoni 12 y'amafaranga y'u Rwanda mu gihe hakurikizwaga amategeko yabigengaga. Ongera wumve neza. Tugeze ku cyiciro twavuga ko ari nk'ari cyo kiyoboye byose twavuze haruguru. Perezida wa Sena, perezida w'umutwe w'abadepite na minisitiri w'intebe. Perezida wa Sena, perezida w'umutwe w'abadepite na minisitiri w'intebe bagenerwa umushahara mbumbe ungana na miliyoni 4,346 n'amafaranga 156 buri kwezi. Buri wese agenerwa kandi ibi bikurikira: inzu yo kubamo ifite ibyangombwa, imodoka imwe y'akazi buri gihe n'ibikenewe byose mu kuyifata neza byishyurwa na leta,
amafaranga yo kwakira abashyitsi angana n'amafaranga 600,000 by'u Rwanda buri kwezi anyuzwa kuri konti y'urwego bireba. Uburyo bw'itumanaho rigezweho mu biro no mu rugo rigizwe na telefone igendanwa, telefone itagendanwa, fax na internet igendanwa n'itagendanwa, telefone ikorana na satellite ndetse na antenne parabolique, byose bikishyurwa na leta. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rugo angana n'600,000 buri kwezi. Amazi n'amashanyarazi byose byishyurwa na leta. Uburinzi buhoraho ku kazi no mu rugo n'ahandi hose byabaye ngombwa. Amabwiriza ya minisitiri ufite imiturire mu nshingano ze agena agaciro ntarengwa k'inzu ivugwa muri iyi ngingo mu gace kayo ka mbere n'agaciro ntarengwa k'ibyangombwa bigomba kuba biyirimo. Uru rutonde rero rukaba rugiye gusozwa na Perezida wa Repubulika ndetse akaba ari nawe uruyoboye. Perezida wa Repubulika agenerwa ibi bikurikira: umushahara mbumbe ungana amafaranga y'u Rwanda 6,102,000 n'amafaranga 756 bya buri kwezi. Inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose. Imodoka 5 z'akazi za buri gihe n'ibyangombwa byazo byose byishyurwa na leta. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi yose yishyurwa na leta. Uburyo bw'itumanaho rigezweho rigizwe na telefone itagendanwa, telefone igendanwa, fax na internet igendanwa n'itagendanwa ndetse satellite na antenne parabolique. N'irindi tumanaho ryose ryangombwa mu biro, mu rugo n'ahandi hose bigaragaye ko ari ngombwa rimufasha kuzuza inshingano ze byose byishyurwa na leta. Amafaranga akoreshwa mu rugo angana na 6,500,000 bya buri kwezi. Amazi n'amashanyarazi byishyurwa na leta. Uburinzi buhoraho ku kazi mu rugo ndetse n'ahandi hose ari. Igice cya mbere rero nakubwiraga ni iki ngiki. Ni abayobozi bo mu nzego zo hejuru. Mu gihe ugitegereje kora subscribe, utegereze igice cya kabiri kigizwe n'abayobozi abitwa abameye b'uturere, abagize gitifu b'imirenge, abagize gitifu b'utugari ndetse n'abandi bose babafasha kugira ngo imirimo yabo igende neza, imishahara bagenerwa buri kwezi. Ndabizi ufite amatsiko. Wakoze kubana nanjye, ndagushimiye.